Páirc Mhórdha sa Portlaoise do Cluiche Ceathrú canis cúig Laoine grád na Mionúr gan daut. In Ireland bailan sa Laoise Mhórdha barca taobh suas agus siad Loch Garman a bheith in Laighhean agus áitab súla bhaint tabacha a Cluiche Laighheanis an sa cúig Laoine. An réiteoid am hólar na Páirc an réiteoid Leinster take síá blá Cluiche ná Dean Alford é siúd a bheith bhail na fedóig agus rudí nach mór réigad sa agus an Páirc fiechan go húnta chu fad agus anna lá chun Cluiche a bheith gain. Cahamid súl an rá na nistíb an sa agus tasnomid leis an baile dúis cúnta Laoise agus well a harú beag déanach déanta an sunnacha a mohalar na Páirce tá na harú sin déantacha tu mí chuige sinnig an second bháin ach tasnomid is six a chúl tasnoig orn codí six a bháda tránhóna agus lína lán chúl be gliamo cíh Tony Mahoney agus ón Holland le chéile an lína lechúl tá donnacha Carol captain an Kyle Hancock is tí go lár buil agus Callum Jones a Mhórdha Leinster agus gansi ifir secht a rám siúd. An mohalar a hortbig Dan Downey agus an aharú sin dianta Laoise so díoch léite machchan sa hagan. Nifir a fithe Aaron Fitzpatrick a Tráchtaire an áit Lou Kynes be sé siúd a tasnú agus ifir a fithe a rám aige. An lína lehasach Conor Heaton Cluiche na bháin agus Matt Cunningham a Cluiche eile agus sé Daniel Whelan a bheith tí go lár buil an nahad slatacha. An lína lánthasach beag ón Delaney si go cúna bháin Daniel Jones sa cúna eile agus a stig ar imime le cearnóige tránháin na ná tam óg fílan agus annach chuid leorthóide dul seachuige siúd ar nós na Cluiche a há imirthe go dísa acu. Is féidir le inis súl a chahabh ar na cuairteoiríonn sa agus well Loch Garman ní léana athhrú déanta go siúd Martin Dempsey is sa chúl an lína lán chúl mar a chéile mar a ví sa Cluiche Dearnach Brian Ivers is go cúna bháin Ciarán Gettings is mar lán cholaí gansaí ifir a tí agus Paddy O'Neill is sa chúna ifir a cethir aige. Padraig Devereux Cluiche na bháin sa lína lechúil agus Kenny Murphy Cluiche eile. Tá captain an Dara Ryan is tí go lár buil dóibh. An mohalar a hortbig ón Whelan agus Enan Quillan le chéile a ríis denmh. An lína lehasach Jack Cullen, Sean O'Brien is tí go lár buil agus ón Kinsale Cluiche eile. Agus an lína lánthasach Jamie Kennedy, Rhys Wickham agus Jack Sheridan agus sinné an rá na nistíomh go baile an naharúdí nach déanta Laoise sa riimiis an gahabh an áda big Aaron Fitzpatrick Tráchtaire i lár a chuirt tránhóna agus rudí nach mór réigad sa hanis gin I Páirc Mhórdha agus Páirc fiechan go húnta chu fad ví sa caiited san leis an fearrtha ganas ar a barcad san tamlí beag go hin agus well an Tráchtaire sa le cúpla seachtain an nuas bhí sé súil leis an aimseir a bheith go maith agus well an aimseir inis go maith le caiicís an nuas agus well sé tééis cabhrú leis mar an gorta fiechan go húnta chu fada an áta fiechan go húnta an sa de Cluiche Ceathrú canis cúga Laoine gan dá Cluiche mór eile teachtan sa ar a tí chluganmh idir Portlaoise agus an an baile cúnta Laoise is a Tailteann Cup mar a gléitaréid agus be sé sinna siúil ar a tí chluganmh agus Cluiche mór eile sa hamáireach Kiri a good tíón grád fé an son Cluiche Laighheanis na héireann gan daut. So annach chu trácht a Mhórdha barca chu fiechan go maith agus rudínar in cheartan sa an réiteoidir mo caint leis na mar lína cúpla rud le agus na fórda le chéile is an son baina stóir meachtam an cainte. Well, sé Glenn McAvoy a ganas ar cúnta Laoise in bliana le Chris Murray Dermot McGill agus Martin Fallon le siúd agus ar a dóibh de Loch Garman Richie Flynn, Shane Carley, Aidan Murphy, Neil White agus Martin Doyle ar manistíocht go siúd agus rudí réigad sa an réiteoidir inis meachtasteach lár buil Loch Garman bailthe stachad san a lár na Páirc Laoise sa ar an dóibh clé bhfuil sa bhus go Tráchtaire iad siúd nach mar réig chomá don gahabh isteach agus well an aimseir anna bhahan sa don Cluiche sa na slúirte bailthe isteach slua má bailthe sa seasta an Hawl agus well slú bailthe congracht dúna sa bhus Tráchtaire an gríana an iastóibh siúd chun a bheith seasta fiechan Cluiche mar seo. An gáir ha cúpla Cluiche imirthe go dísa có Laoise bhí Cluiche anna bheith imirthe a gcuine cúnta I bhálaí có 65 tí chu a suas a lásan a có ná de tí díag scuilte seacha có a gcuine I bhálaí agus ar a dóibh bheile bhí Cluiche có a gcuine chiarí chomá sé díag agus ní rah chéan an é le a spáint go chiarí a lásan mar sin na scór na mór a chur a suas le cúnta Laoise go dísa sa chréibh sa the Loch Garman, well, Chaildar Cluiche bháin going an Chaileh tí if he cead le héna hochdiag agus bhdar an Cluiche Dearnach a bhí a going blá clí dó chudiag le nád a dóiag marsin siad socha Laoise bheith tachtasteach sa Cluiche sa leis na scór na mór a chur a suasacha agus seansa áit a bhainteach a Cluiche Laighheanis an gúige an sa agus well sin na súlanis go gorig an réiteoir tús leis an Cluiche sa agus nachmór go chéan rud in I cheart Laoise me Machanson came over the Fihenson, Aaron Fitzpatrick, we shoot Animlehe, Aaron Mincha, I shoot the Tosnú Tránhóna, I shoot him Hestachan, so
Eric Leinster cihimid Craobh sa Cluiche sonis. Agus cihimid bhfuil éon athrú déanta go Loch Garman í dólan go bhfuil dúirdar nach ra bhéin athrú acu. Sné an lína lá na sacha bhí acu sa Cluiche dearnach a sé tiúd imisteach chomá nach mar go chéanrad socratinist sa againn. An réiteoir Dín Alford de Mhórdha na Páirc chun na Leorthóide a gahabh seach agus tús a chur leis an Cluiche sa. Agus an Leorthóid cataisteach aige agus tá Cluiche Ceathrú canis cúig láin tostan sa. I Barcí Mhór agus céigeog an chiad scór cihimid cad a héite gomach. So Cluiche sa céhh córna go be sé carú le Loch Garman sa chiad le níl mór an gaiad sa ní be sé carú a numar colóach an Chelibh san cailte Is Noel Callum Jones a bocht til Hodson sé siúd Tráchtaire is speg chansige Lís an chiad le Hurling chahabh stacha Jo an lína lá na Sathairn cheircha ha se le facht go six chuúna ón Delaney gar stacha an féidir le ón scóraáil tá cumdain cheircha seo más féidir leis tangáil háit leis le Hurling ríist ha se le fósa agus an count shot stacha agus well congrachan son don trasná nach chu a Harrison drasná aige an chiad scór aimse heag an urdan baile Farha gimmer to six chuún son sin fardain séach Delaney agus an chiad scór aimse heag a siúd agus níl míad séis nómata bháin is se fós ar a glog agus chiad pocamach le tógad atá count na titim timppla an lína da chuig atá a rís an ardaló agus an selle fachtige Loch Garman a rís an dain séar bit le seo an bheith chiad báda le fiscin atá a ní bheith ní dólan go méid mar an count an gladtamach a rís a Harrison drasná ha seansa go scóraáilt bhfuil beag an brathbáil amecht an arde agus an count an aimse an sunnige ón cinsile do Loch Garman dosna cuairteoirí agus nómata bháin caiite go i Barcí Mhór agus well ná de héna taobh ceann bháin fachtaige ón Delaney agus Cluiche díadach síos an na Páirc agus ceann fachtaige ón cinsile an na hús chuir leis na scórna tá ceann le rís seoltaisteach sin in Mhórdha Lís de Craobh go dísa mar a bhí rán tunnaige tús an Cluiche seachta fithe sé díag an na scórna mór chur a suasacha cúpla buile trauma meachta seachan tunnaige Commentator Loch Garman bhfuil a gáhan diantacha chun stop a chuir leis an níocht san tá Íochttar scóran son ach an count well I methe ar strain chiad count churamún sa again ar an baile agus an pocamach le tógad in isise sa again Martin Dempsey cén ráha a bheith aige haseid chun dul fada leis an countsa bhfuil níl haseid I methe gar Joe Dara Ryan captain in ar amach go dtí Paddy O'Neill ag mar six a chuúna trán hóna ra sé dín gléhanna sa Kenny Murphy an count an chur seach sa chuúnaige an módíide chun Ross Bute is tígann sanna bhfuil aige Loch Garman tá ha se le bute six a chuúnacha an féidir ceann chur steach Joe le cearnáige ha dain séar a buint le sin Your hard colour trust son again Reese Wickham it Joe Jack Sheridan ach ag Glanton agus na Commentator ach well ní ra sin Roch Lan an éair a se le fachta thnáise go Loch Garman tite sé seo gara be go bádóra farar seo agus an count imimeir stré agus ceann bháin imimú inis ar an gá ar agus sin ddridim Joe há neomad go le caitear a glog again agus pocamach leis le tógad sa chúil again bádóir sin óran codí Cá ra sé leis an Gaunson níl mór an a boga Last month in Barkatsa, Neil Comora, which had Conal Hotel, Lorgan Echer, Achraisha the Machfada, a reached which I think Grammahead and Counts and Kurashtacho, and Lena Longasach, Tom Oak feeling the Shigan Sunach and Ross Buttigan, Fardine Share, Hon Delaney, which I think Cleese hard, Achni Dorta Rachor, Enor the Necher, the Shachsahuna Rai meet Leshier Hod, both of Vanilla, the Commentator Bochton and Saw, Coupler Hod, Catastach again, Ha, Hevach, shed the Commentator, Ha, Tachta Machlesh, Paddy O'Neill, Counts and Glant to get, Agus well, Catchinson, the Dorton Rachor and line of Dean. Alford and son, Takahini saw Loch Tron Honach and Count Ceannais agus well. The Count well Catchinson again Commentator when Paddy O'Neill be six Huna Bay agus well in Hidia Rochtanish was the pocket the Sarah let Hogan to Lehesa agus Tom Oak feeling con Socro Shees and Ish and Count Hogan agus an Aaron Baile a Hurling Keen agus well. He's a fiach and slow Rimish and Glehe agus slow Mad Baile Hens and Ish doing Concurrence on the Muster Schachterta so the fiach and Glehesa. Chance Mhórdha na himróí agus á áta bhaint tabach Cluiche Laighean na cúige agus well. Siad Líseo imime chun cín, Tom Oak feeling and bouta son. Leis na pocan na Sarah, be siad son an na háchtach, bíonn siad a gánaí. Agus well, siad na Judy McCarran ómatí caiitear a glugin, pocamach gairid tóca ríiste Loch Garman. Siad tarna ceann an is tócan son na cogus os na Páirc a raisiad. Bhí tarach beagad sunnaí dorta réiteoir fachan éair a selle fachtaige ón bhuiile na Mhórdha na Páirce óin a dul íseal a seacha Jo a lína lá na sacha a rís na Commentator bochtan a chanabar an san alabrú a tachtó Sean O'Brien a gimmert ar an nahad stat sé siúd amachtam a lorglíil ar hóid sa ach Commentator
Laoise déanamh go maith an count na glanamach is chance chunis dul chun cín beag dhéanamh sa. A se Judy me John lína 65 sin Mac Cunningham a dul sos John lína 15 ha brú a chur earlier hodach Mac fósa dul sa ní len stop le versa ha brún is Tráchtaire sa a number go tóg amach sa lir hod san aige glantige on Kenny Murphy ar on Davella a Tráchtamach san lubar nach go maith a ríiste mo halár na park in him Jody is stocha it siad Ceathrú síos dhéanamh suchla sa cúpla darú dá dhéanamh a cach Ceathrú síos agus cíimiid cad a héti amach siad cúpla nóma teile sin Callum Jones if the seachta chahabh go siúd seach lár buile Jo Tony Mahoney so ríist lína gan an istócha Carol captain an Irna agus Cam Moore Street seach san aige Wilche Crean be se seo congracht an mád agus Harris an dasán an íirecht an san on lína 65 go san an cheann ar fad aige captain an Irna sin donnacha Carol í se go húntaach an count na stúr a Harris an drasnád agus cúig nómatí catin sa again agus well an Irna bailachá scór chun cín ná a Chile ná a hen Shellef bút ar rasha ríiste go bhfuil go brú an na chrúig den líor hóid san na him Jody ra sé garant agus a ríist well réitóir amach díanaan sa ar a gahabh sin ní féidir é sin íanamh ha sé fad ar na him Jody agus beag Shellef aige Loch Garman is an féidir lo scuile fé scór an is an sa cíimiid cad a dhéana séad ha ceann na bháin cur a Harris an drasnán a get tam óg fílinn den Irna baile os na puck an na séir an gihimi ceann eile is an sa a scór a bháin aimimsethe ón nimmartige ón cinsel a dóibh se chuún fear an nachad slatan is Sean O'Brien an féidir le siúd scór a háilt an sa an bearna sin a laidú ha sé dhá scór chun deidig sé ómatí caite sa again seansan is aige Sean O'Brien scuile féin spiocad sa an gaia cáúil is smutíad sa Mhórdha bark an count ísisiil tí se seostíige mé bháide beag daid sé a buint le seo cá héad an éige seo glanam bud sin glantagus na Constantóirí díanta go maithagin máideúd stop a chur leis líor hót ná sean eile coppa se congracht an bolla a Harris an drasná na stólumsad sa almost go stráchtachta an cinine sin díanta chu comá is tígad san agus scór fachtaige Jamie Kennedy if it tííag an san de Loch Garman agus well sábháil tanna bheit stígan san Mascán na stochad an máideor ón or an codí agus na cúlathe stígad san ach bhfuil stop chur leis an íirecht ar bháide an íirecht sin a hit gaiad stígad mé bháide agus scór aimimsethe Jamie Kennedy as sin ach bhfuil big chance eile cop seo chun Rhys Wickham te sin fachtaige ar naisige na bulí trauma meachta stachad agus na Constantóirí ha scór a bháin fachtaige Jamie Kennedy sa chluithe sa ach ní te chun ceann eile háid go fóil ar han count san chur a mú an sunnaige agus beag íirecht an isige or an codí lear hótsa a chur amach Féin Páirc agus méid san díantaige count na titim a mohalár na parca suas leo suas an sun ne tas na him Jody an Irna baile san Kenny Murphy a dul an áda chomá a ríist Constantóirí a bochtain sa chiad cúpla nómat sa chluithe agus a ríist díanta go maith sanna ón huiilinn na mohalár na parca brú a chur ar an stitid an ríist sa hacha Enan Quinlan, Stacha Joe Larbuil, Sean O'Brien, Visha Squealy Face scored, Tamlin Biogahin, which Achan Caunella Hartsa, Hakan Cora Harris and Dasnana Gawel, and brought ball Machtan Order, Agus Hamid their co-score at Son, Ardichi and Taev, Sean O'Brien, Leshin score Shin, Agus Shin or co-score, Sophia Cheese or a glog, Nachmor Hoch Nomati Katat Sahagan, Agus Shin, Ardichi and Taev, Machalar the Parker reached, Leshilir Hoditsa, Shalib Butter reached to get, Reach and Son the Bishia Haltica. Agus initial Mhórdha an úsáid a ríist sin Dan Downey has se le fósta chu Fitzpatrick scuile féin gúlach an na hábháilte an máideor an na hábháilte san aige máideor Loch Garman Martin Dempsey has se le fósta aige Rís an sá ceann an na haid tearach a dul isteach agus Harris an drasnán bhí seansa chu scór a háilte san bhí seans ar bháidecha a Harris an drasnán be se sásta scór a háilt ach Laighean ar bháide san díanta go maith an máideor Stop a chur leis an chiaíocht hí fordor an darna seans agus well an counting chur a Harris an dasnán am a fiechan síos níl nimdeor ches casa típal go fáil be Mac Cunningham a bhí an na bout gomí de bach an second bháin sé if it dehan san Conor Heaton a fór an scór sin agus well an an baile imime chun cín Conor Heaton dianta go maithige má éis counting na háilteach well be sé díach stocha nach raibh báide aimim sin sunna agus seansan ar le bádí á iscinnta tuthagain ar a barc ceann bháin fachtaige Loch Garman ceann le fachtaige líist san ach stop chur leis an mertacha agus an scór sin aimimseige Conor Heaton ha sé d mé pointí bháin chun cín an líor hód le chláán an isise ige donnach a Carl a scór a bháin aimimseige siúd ceann anna asán nimmert ó bhd amach na parce a ríist na Constantóirí
the Chilton Council, Lana Conor Heaton and Farrah Ford and scored there. The Cluiche Shearer Aisha Joe Donach Carl. Well, Punil Hurling Anna Hoppiger Fadix Ultaball or Shulige Tony Mahoney and son. The Federation Yellow Big Brew Hurling Loch Garman the Nishit Sathairn Hurling Cadiriga Raitor Ni Dolan Goil Hurling and Tráchtaire agus Kinney Diantigan Raitor Council Havastach. Mason Diantiga Dean Alford Shella Fossiga Loch Garman and Squealy Fed score Tony Mahoney Chilton Council a stopper which I shouldn't Titim Gara agus well Madora Fiachandershin Council Coramu and some Shiu Count and Ish Coramu again Loch Garman Besha D Machlishin Goodisa Sachleha and some Bult Macharish Joe Tony Mahoney far more Hagiber Shigatsuller Nimel Carnoga reached Ishul Raisha Dulchan Keen I and the Galish Sahash at Point of On Keener Clara scored Denomati Cattigan Agus and Council well Raitor Roger of Gramu and Son agus big chance to get Loch Garman the Nish in Council Lana Hachle Immerhega Loch Garman the Craobh count the Von Kyle to count the Von Boite Kyle Durgan in the Gali agus Fu Durgan Clia Marshall Habruer her Tachta Shachsachle so Hachle Immerhega Disa Galish the Craobh Sags Hachan the Boite Gun Ivali agus going to hear undoubtable chance to get Loch Garman score a to Shinner Hurr co-score it so on where Lena a raw or a Council Career Stray Ceathrú Count and Nish Career Stray and so Nacher Nomati Dia get Loch Garman Besha Di Machlishin Mar Peg Hoya Ha Mhórdha Bar Kasha Cowrulo Nordelo reached Páirc Devereux Chitler Hutchin a halt as well big chance in Nish Leash score a halt so Federation the end of a Darren Raitod as well on Laura Mohagan Raitod initials Hashachon Kine Egan to end of it so he don't go will Carta a Hospawn to get ach no ta yellow initial saw in the Hivercha if he bunt Lechin agus being chance to get Leash score a hot at saw Tamog feeling Chesh Tachtamach Conan Pucks Airshaw Hogan to count of on Fachtige shoe dos the puck in the Sarah on Federation count that initial hot at saw Ashay Soccer to Shees Congrucht and Dave Lina So Crochet she's initial so Shachsach ni Dolan Gwil number Currer gown to get Titch Shiga Melavada Raiga Bodor Nis Fari Yellowbach ni Federlish or Hasha Crefton has Shachsach hole again even a Dehanson Conor Heaton oh well Besha Di Machlishin the Cussentori Mascon it and the Cussentori Agus and Modor Besha Di Machlish the Shansaka and their Hutchina Lana Ach well, KV out nach Conor Heaton, hand and is I'm sure he shoot agus and we're whole Kyle to reach to get Cussentori Loch Garman at so agus will Cheshin the Macht Harris and Drasnan, Hashad on the Hostas Shastan the Shin. Ach well, on where cooler all with Cheshin Imher straight and then turn the count Coramoon Ishika. Ach well, Bodin is Fachta, hand the Cahad Len Nod Chi, on the hand Shin, I'm sure he Conor Heaton at son. He shoot the Gimmer Kaba, the Coognomati in us. Shilliviga Loch Garman, the Mohalarna Park, and Ishing Dollar Igatsa, Farlarna Park, Ellen Quinlan, Dia 40 on wheel, and Humberto Gimmer Clehele, Mohalarna Park. Well, Tony Mahoney, a reach, and son, the Stigal Arbwheel, Hun Stoppa Hurlo, Tony Mahoney, it does she's and saw, and a Lorch and a few Suas and Federlish and Mates in the Yenov, Hashal Fachta, she gets to get Jamie Kennedy, Delagama counts in the Hardu. Agus well, Vitora Own, Mar Darren Raitorg will Chancicon is score a hot and saw all pucks there, Agus Beg. So Crucius and Nisha Yan again Loch Garman and saw hand scoot to Shachka. Shach no Mati Nishnach more catches a Cluiche and scored there nach Fachtige Loch Garman counter attacked with Sean O'Brien. Martian big chance Elige Sean O'Brien and Nish count Elige and saw all pucks there. Because Befasul and Counsa adult Harish and Drasnan again, Mates and Dient to get a score in Ish. I'm sure he gets the court Jody in Sathairn Hona. Because he and the Cahad, then the other Cahad as well. Ach mar Kerry no Mati Dia Cattigan agus Pokamach Tokenson. Again Oren Cuddy Machajo Lorna Park so slow reach the Bishi. The Titim Joe on the ball initial so. Dan Downey Chilton counts in the Hardu Bruacher. Edige Owen Whelan the Dull Sheer in the Park so. Owen Holland the Hashik Sahuna if the Cahad shoe. Ha Kaura Mahunsa Hagachni Federlish and Kaurish in the halt. Where Hostop Curl get Jack Cullen Lesh in your hold. We block all her shin Kadirig on Mayor Coolin. Agus Beggy Erocht on Lina Shaska Kuig initial Sahagan. The Antigama. Again, Owen Holland stop a Hurlish in your holds and the chance son of score a halt on Dave Lina. Ach, big chance to cut on Lina Shaskaku ignition saw a Goya Cowrulo and Sussi Hiedla. Agus Gimid Owen Whelan he's son of Dave Lina Brent Ishka a Hogan to get shoot.
We're taking to Craobh a Bisha Hogan to get Saul a hooky ganish. Sean O'Brien a reached a horse score as a Hela. I'm she a shoot. Count the Vaughan. On Immert, I guess count the Tráchtaire pucks here. Big count. Initial so get Chancellor. Counts a Harish and Drasnan at so. And the Cahid, Lynn Nod, Cahid, or Clara scoring. You'll fact Atara, Achalir, Bodish and Fachta get Connor hidden. Acharish Harish and Drasnan. Get to Gabahaga, Asian and Hot, she score Ash. As a Hela, I'm Shehega, Sean O'Brien. I guess Ceathrú and Keith Ceathrú, Imehen Sahagan. I guess Puckamach token to get. Oren Cuddy Shiksavoda, ex-council in the Dullamachajo, Lorna Parker reached in Ordalo. So Tristan Fach to get Aaron Fitzpatrick, if it a fair, Acha have a shoot, the Nerden Bala. So council put her ration reached to get Loch Garman, Loch Shin on O'Brien, and get Leishan Sish to get Lorna Parker, Lum Sugar Session, Piece of Bug, Pogutson, Ach Kinnedian again right to I guess well, Tom Oakfield in the bay, big a token to Council Shea. I shoot the vial, the puck on the Sarah, Tron Hona da. Leisha, I count the Vaughan, I'm Shehege. It's a Fiachan Cheese, listed so, horse score, attacked us, the puck on the Sarah, the Loch Garman, count the Vaughan, Godisa, Fach to get Tom Oakfield, and I guess Counella, let Tachtanish and some of Vesha Creen, Lesha Galsa. And the Cahad, let Nod the Cooey get suck, and he had Ceathrú, Catchin Sohagan. I guess Tom Oakfield and the Suckru Shees and Council. A piece of Bjogni's foot in Nishan Sags will check Creen. Brought Bon the Machtan order. Canella I'm Shehagan. Caraha give it to Stigel Ermel the Carnoga. Tom Oakfield. Shane over the dear Catholic Sahagan. Council last call to Machanson. Then son again. On Mojo order reached. Leisha Bochton to Bishi. Congrucht and Dave Lean. It's Saha Bruin. Isha Tachta Titler Dalavinson. Tots a hen saw go Bruin a Croig Chitler Hot Saha. Well, me odds on the Bintlish in. Kinnedianta again, Myrlina is big and Shellevin saw get Callum Jones. It's very like Callum Jones in ish. The lean to Achlan and saw. Austin Council Achor so Sven Bark and Mason Dianta get Shachalar Wheeler Raisha. Like K. York Shellevin, Council Fach to get Matt Cunningham if Yachan Denarda on Federal Count the Horstachtin, Lean Law Sacha, Rissa Varsa, a couple of Rahana Dianta get shoots the Flahegadisa, Matt Cunningham, Stachajo, Connor. Oh, babe, Connor Hedden a reach, Neil Hot Fach to get Connor Hedden, I guess was the Park Loch Garman, has chance to score a hot, so Jack Sheridan, the Shiksahuna, has a shoot the Gimmert, Tron Hona, Jack Sheridan a reach, Congrucht and Dave Lina, Ach Butch, son again, Liam O'Keefe, Ed. Liam O'Keefe, Council Glantamachajo, Donach Carroll, hot score of on, Fach to get shoots the Flehes up. Glantamach again, Matt Cunningham, Stachajo, Lina Lana Sachach, Neil Cheshin Condol, Father son. John Tave Lina Raisha that saw Kenny Murphy Nish Hashalaviga Hamhol on the park will Anish Tigiga Raisha trust in the park it's on Lir Hodadol trust Kyle to reached and Lir Hodadol saw Tave in the park it's saw Hashan was Ladoige Goodisa the Kupano with on wheeling school offense Bukatsa or Besha Father Hohant on Mesha Creen Bega Bratbon Ni Vega Bratbon Shine on Kugu Count Kur Stranish and saw Egel Loch Garments the Clehesa I guess well, nor of FA Queen of Shearer Shin Lecor Nagiha, Keen Kuramu, Kabesha D. Macher Shinner Davlina, Fiachan de Macher Sagas on the walls and Aaron Son, get Padraig Devereaux, Stachajo, Jamie Kennedy, Hagimmer to Shiksahuna, Hasha Facht again, Farron Nahas Will, Sean O'Brien, Hachi score, Asachela, I'm Shahed the Loch Garman again shoot, Hasha Lord Loch Sachlehesa. Stachalar Beal, big chancellor score, again Loch Garman and saw on Farah Hagibert here and son, Agus Ivid Shea, Shin Dara Ryan, Captain and Aaron, Agus Creen a Hasha, Leshan the Erochin, Agus Shin a Tastal Waha, Gimmert Leshahay, Ocht, Nomati Dia, Catchet Sahagan, score I'm Shin, Soniga Dara Ryan, Sheshu the Ha. Mar Captain a love, Agus in Council Botte, again Jack Cullen, Loch Garman, the Tachta Shachs of Clehenish, Moss Fader Loch Cooper score a halt, and Council of Fiachan Gamahawel, Ta Sean O'Brien a reached. Kidda score, I'm Shehiga shoot. Kidda score, I'm Shehiga shoot, Agus well, Cooper score, Topic Fachtig, Loch Garman and Ish. Puckamach Botte, get Jack Cullen, the Chegahuntoch and Council of Halts in air. Agus Loch Garman attacked the Shachs of Clehenish, the couple of Noma to Nuas. Dara Ryan, Captain and Aaron, Agus Sean O'Brien, for shoot count on the Asafad, the couple second to win. Agus well, Hen the Kuiglen, Nord the Schacht, Gahiglishinish. On Vroige Hershey's piece of Bogellem, or Vidar again, as Sarah Glihesod and Hiet Ceathrú, in the score, and a Tachto, Bodish and a Tachto, Connor Hedden. Count the hit, Garrett, the Shiga Mail of Orders, Vishaon, Huncrech, Hurlesh. That's in token son the reached. Centauria Bochtant.
Joe Jack Cullen I me sheer na parket so chun le cúpla lir hóda halt agus na pass na lábin úsáid inise Loch Garman is hasha the maxus na parket so which fachta ge faran na hastat issue the hall arnach an gachan the Loch Garman tron hona will score a long halt to on live Coronardige Sean O'Brien where ha count la fachta ge shoot hasha shot e gimmert ala var fat tron hona agus kahasha the lir hóda horta a quick score fachta inise ge shoot so chlesa Reached the Mhórdha na Páirc if dent go man son again Aaron Fitzpatrick and Stachalar Bíle Raisha Matt Cunningham a couple of rim mad dent to shoot nor a hind Chedler Hood Hashel Fosca Leash and Thomas Federlo Casa Egan to yellow but Sasha Khuna Farah Losaga Farah Shixakun Daniel Jones and Dylan Gomahanson and Puck Search na Hall tickets by count gan Fakinish and saw get Tom Oak feeling ha score us na puck on the Sarah I'm sure he shoot big Chancellor and Nishiga and Sohan Chiu on the halt you don't go again Daru the Bintle shot agus sin co-score Chase fihin obati it's hen the cuig le náda hocht pasta Loch for sa chluthe fachta ge Loch Garman le céad nómatí nuas agus chance is get Tom Oak feeling dulchan Keane gan of a reached agus hen a sé a chur cláir score besad chun Keane reached ma hainchan counta Ishul goma a Harrison Drasnan gan ein Daru den echer Tom Oak feeling sin chiu count I'm sé ge shooting is osna pocken na Sarah sa chluthe sa agus sinna jidim le nachmar Iomána fethe cate Council Bulta Macharish, the Machadolorna Parker, Raishar, Martin Dempsey, is feeling Council Fada. A couple of Cam Garrett talking Shixahuliga, Hashel Fosiga, Loch Garman, and Rishon Sog as well. Hashel the Chief of Stoch and they're holding passing the Garish in the Yimmert, Dibrigan Council, the Machtov, Ellen Quillen, Kuhn Gamagadisa, Sohesa, Beg Shansiga, Reese Wickham, all of Lochall again, Mordor, all of Lochall again, Oren, Cuddy, and son, stop a Horleshler horse, Unslitter and son. Reese Wickham, the Chancellor Vodiga, on board door, Force Sheenton, Saka, Higerator, Kinning, the end of it, so will Bulla Fachta Shachs, the Count, and son again, Mordor, Ta, stolen go will. Oren Cuddy, if he shakes the Hool and son, Agus Anna Vlachalla, Yana Big Shoot, and Tarna Count and Isha Hasav all to get the Shakes of Audit and Nerden Ballet. Agus Keemanson, Reese Wickham, Hasha Shoot Sheen Teradalav, Homa, Agus Corlish, Anisha Halt again, Mertica, the Tachle Hale and Sunaka, Bert. Stop a eye and Oren Cuddy Lesh and Mhórdha, Agus Reese Wickham and Chilton Borish in a halt. Agus well, Corlish, Oren Cuddy, I'd have piece of Bioganish at Saw. I come in these fair. Ed agus Bullish Tachs on the half to get on Raitorium his Tachs on the Kitelish and Mayor Hula, need all over a fax Lachatson. Faravon, Chill Ball, the border halt, Farella, Chill Stop a Horlesh. Agus Reese Wickham Hasheen to son. Agus Corlish, halt to get shoot. Son Eric Lewin, a bay shot. On Raitor, attack the Machanish and Subhero, the Virach and Son again, Mayor Coolish. I shall attack the Machas Solum, can make shell of the fall of Moher, Joel on the Park and so will kill it. The other again, Raitor, he don't go well, Hagahan, and the Charter reached. Agus Oren Cuddy, sticks the Hool, Haha, Lochall, Untoch, the Antique shoot. Vachkoma, the Fruler, Clara score, Monavach, shoot, the Gimmer Kamatron Hona. Agus Reese Wickham, Idaho, Homahan, Bertica Carter, Laura reached. Agus Cormi, Tusa reached, Lesh Glahit saw. Raitor attack the Machajol on the Park at saw. And the Shale and now the Hocht Foster, Clara score again. Agus in Council like Cahabashach again, Raitor. Mason Diantiga, two scorer, Lesh Glahit reached. And the Shale and now the Hocht. Chino Matisse Fair, Clara score again, which I think Guantamach again, Loch Garman the reached. Ha, I shall have to get Jack Cullen. For Shashu Danichon. And son Tamlin Burger and Pokamach Shinny hit Congrachta, Corshasus and Aragus, Voishan Countenance for their score us, in the Hunter Harfat score a haltas. Owen Holland and Ish, Owen Holland and Dolchan Keen, Kevo Hegesha, the Costantoria Fiachandera Hood, Kasha the Bekurumach, Trasna Raisha the Reach, Dara Ryan, Captain and Aaron, score of on, Fachta Geshut, the Flehesa, Council Garamacher reached. Leisha Gobru on the crew gets us a chain lord and so the Chilton Pashta, Estiga Laura Horterson, Chilton Hodge in the Halternash, Hashansa reached to get on Farah Forkmore, Vishansa Vodinson again, Reese Wickham at Dollarstach, Caderiga Raytoad. Oh, Bell Visha Dollarstachatson, Hunbara Halt. Reese Wickham, Dine Sherach, nor a Heincha Shelef, and Modi who saw to get Kyle Hancock and Isha Stolums go make. Come Ed go make Rodagan Lerog and Raytor, Les Session Council. Agus make Cartaby to Spaltic and Raitor it's stolen go make Agus big Kinte on Hiet Cartaby Tron on a Fachta again if the Shane Son Dolish she shoot Kyle Hancock Faraha Stiggins on the Fiachant Ed Reese Wickham Tron Hona
Agus in ish Chancella ag Sean O'Brien score a hálta cúig score I'm sé ag siút sa chluithe sa on féidir leis in ish Ceannais a hálta sa agus an Bernish in the Laidú hen the sé le nád a hocht a Chancella in ish sa again counts a hálta agus gan ein darúd and counts in Cora Harris and Drasnán ag Sean O'Brien os na puck in the Sarah hebio Crean os na puck in the Sarah and séú score I'm sé hen ish ag ó nád in a mór an úlach ar seo na scór nach áit trán hóna caithg na tusa héile stocha písa beag eile don úlach sin a hógan dweig sa tarna le má hasúla an cluithe sa bhuachtant an se le fós a ríiste go líist sa fearan na hat slaat sin Daniel Whelan hís dochan cín an ríiste siist sa tamóg fílan na garas tachat sa bhfuil báda sí gan na cheanna ge be chearta an council na charthar sin Drasnán a dain séar a ríisteán a se le tíit na bádí sin a chorbrú agus can na hebh nach mech Seach cín fachtacha gluthe bháin agus sé cín fachtacha gluthe eile. Se brea ábhat in na Cluiche sin a háteach seachún in isfar a hádain séach nuair a chaint sé sellef. Sin Rhys Wickham a dul isteach a Rhys, bhí seansar bhádig a Rhys Wickham cad dhéana sé bát sa pas lábh isteach a Joe 40 is tígad san sin Jamie Kennedy agus Harris an Drasnán. Agus Harris an Drasnán at san ige Jamie Kennedy rá scór aim sé ige siúd sa chluithe sa agus well siad na cuairteoirí in is a háchan cín nád a de le hen na sé Council Board to Machanson the ríist a dul suas an saga sin dridimid Joe Laighean but sa sé neomatís fithe nach mór catéidir glug again agus na cuairteoirí chun cín córna gaithe ca ní lenachad sa ré ach fós a cúpa scór ann nád a de le hen na sé Council fachtaige Owen Holland a ríist an a bhrú a churl ar Hodinson ag Rhys Wickham go dí Jack Cullen chun scór a hát an féidir le Jack scór a hát an Council a titim ar téad na lábha clé agus well in séú count chur a múin sa sa chiad le ag Loch Garman ach well iad fós chun cín agus pu amach le tógan tige mór an cudí sic sa chúl trán hóna Léon rá aige dul gerid ní dul an go bhfuil ra se fada macha Joe lár na Páirce agus titigin council síos an son a Joe Dara Ryan le pass an son a Joe Sean O'Brien sún cín sa drám fachta ag Sean O'Brien agus well ní féidir le Sean O'Brien fachi dhéanamh son ach titim síos mar sún sa drám fachta ige agus cinenne le déanamh an réiteúd agus beag pucsa ar eile níos sa chluithe sa agus Sean O'Brien is tócha a bheith tógad i countsa a sé imithe Joe an Dave Lín an son chun brenis go cháilt sé scór aim sé ag siút sa chiad le agus seansan is ige an 60 count a háilt Sean O'Brien Sathairn síos ar a líne 60 in is sa agus é siút beo Crean na scór na gáil an spot a sagadís agus ceanna leim sé siút gan íl endarúd a dhéanamh gan versa íl endarúd a dhéanamh Sean O'Brien 60 count in is aim sé ag siút sa sa chiad le och neomatís fithe nach mar catigin agus péad a churig an réiteoir leis Council Board to Macha Joe Tony Mahoney in is a seach sa spás cé jog sellefh sa a ríist Laoise go brú cruig chun na scór na háil hín báda sin is stocha bhí pís smutín den ná a buint leis a báda sin a chara sin líne aha i bhí cúig diagad san Daniel Jones rite agus níl rudaí a titim an sodan ar an baile le cúpla nómat an nuas ní déon scór fachta chun is nach mar 7 nómatí sa chluithe sa agus an da bhile well chuig an clog a Joe 8 nómatí diag agus Loch Garman sé sin bróige chur síos sé scór a nachar den nómatí fachta gas na cuairteoirí sa chluithe sa sin an cúis go bhfuil sead chun cín nád a héine ag le héanna sé ar clár a scór chun san bute steach a Joe lár a chuirtain is a ríist se le bhain is á ghardú ag Jamie Kennedy más féidir leis se le bh ríist ag Kenny Murphy Joe an lína látha sachú sé sin bute chutá sin Jack Sheridan na bétha gimmar sic sa chúna íireachtar scór ag Jack ach tite gade isteach a Joe Tony Mahoney a brúá teachtar Tony in isise sa súg fachta ag Tony san nach ag glanta san a gení dúirt a réiteoir feic an éair an réiteoir a scuile leis bhfuil se le fachta ar neis ag líos tá sean sa bébé tamóg fílin a hán tamóg fílin trasna isteach a lár bíleráise brúón is a chur líos san na scór nach háilt Matt Cunningham isteach a lár bíle ríist na cosantóirí titim siar brúá chur líorthód Owen Delaney chun scór a háilt bratbán ordathe go Owen Delaney
Go lein score fachta con nach mar 8 nómatí 9 nómatí agus Athrú a dhéanamh níos tá bhfuil. Tá Athrú a dhéanamh sa again ar an baile. Gymryd amach gan second i bhain. GAA hogan amach i bhí héine aga Tráchtaire cuma gortathe éid. Agus i bhí seachtaíag Ches Tráchtaire stachan son Daniel Whelan a tócin an hort agus CJ Brennan take stachan son be sé siúda gimmart ar an nahad slat agus cuma gortathe ar Daniel Whelan. Tun agus éimithe go dtíon Dave Líne díach an Pharaoh go bheith gortathe ach éimithe go dtíon Dave Líne agus seansaige fachtaige CJ Brennan in is suchlathe agus sele fachtaige Tony Mahoney héanna seachta nádi héine ag na cuairteoirí scór a bhain chun cín an na bhrú a churlir hóda ríiste sa Jack Cullen congracht an Dave Líne a sé cúmpórda churlir hóda sa Loch Garman agus méid an dír ráte gom sa stachal ar bíle jo Sean O'Brien cadéirigh a réitorní dúir tre fachní dólam sa was an sagar of mór an án. Bhí muintear Loch Garman a lorg pucks éir an sanach bach sé sin bogalóir. Nádi héine Hen the shacht chuchan nómatí caitegoin agus péro de churige réiteoir leis big nómat a socha le gahabh sochagoin. The Borky Vorga agus well. Lísin is chun an lína ghana agus an cuairteoir sin a chur suas féin Bart más féidir lá. A sele bhríiste gá slap fachtan san Mhórdha na Páirc i Laoise ach sele bh háilte gon féidir lá bála háil rimis le ham. A sele beábh a bádí a háilt ach cosantóirí an a láidir hir an sanna Loch Garman. Mates and dear Chrátigam, Callum Jones, Shachal Arbeel, Shachal Joe Fairness, the puck in the Irish, and Tom O'Phelan, agus come on a hoster, Tom O'Phelan, or Asha Cora Harris and Grosnan again. Mionúr Chocha Categoin, Pero the Deriga Raitor, agus well Asha Shaitan Michigan Raitor, no matter on Correlesh, on Sathairn Lahaga, or Sichid Lahaga, agus Fiachander, Clara score, Hen the Hochten, no the Hania, Con Plessa, Tatus was on the Aston Darnala. If you can choose our Clara score, Shacht score, I'm Shehega, Sean O'Brien, the Loch Garman, Sichidla, Olach Tramer shoot, the score na Shinna Halt, Dustin Court Jody, Hawkion Fachta get Jamie Kennedy, Hagimmer to Shix the Hoon Dove, Agus Counavano on Kinsella, Counella on Captain Dara Ryan, a number Cabrew or Sean O'Brien, the score na Shinna Halt, the Loch Garman, Lach Fos, Nadi Hania Curasuas, against the Court Jody on Sotron Hona, Agus well the Leishan, Bodishan, Fachta get Connor Head and Dove. Hen, I'm sure he gets shoot. Olach Traum the score na all to get Tom O'Phelan. She shoot the hagimmer to shake. I guess if you're a car digger or rom shoot. Han play so Tatus was on the Yaston Darnala. Not a hen yagle hen the Hochnil Facatra. I guess in Sul Gomor Lesson Darnala Bigilin. Tá cumadaid séarach ar seo más féidir leis tanháil a háit leis le hóda ríist a se le fósaige agus an count shot isteach agus bhfuil congrach an son don trasná nach chur a Harris an fiscin de sohagan a ní bheith ní dólan go méid mar an count an glad amach a ríist a Harris an trasná ha seansa go scór a háilt bhfuil beag an brathbáil amach an áde agus an count an Mahoney so ríist Lína gan an istónach a Carol captain an Irnagus Count Moore Street stachan aige bhfuil sé crín be sé seo congracht an mád agus Harris an trasná En Quidlin, Stacha Joe Larbuil, Sean O'Brien, Visha Squealy Face scored, Tamlin Biogahin, which I can count Ella Halted saw, Hot Count Cora Harris and Grasnan again, well, on Bratball, and Hav Alton again, Bodor, Loch Garman, Martin Dempsey, Hashella Foss again, Leishan saw Count on the high chair, Stacha, as Harris and Grasnan. Vishan saw Shachsaway, Nidolan William number Cura, Gounson again, Titcher Shiga Melavada, Raga Bodor, Nisfari, Yellowbach, Ni Federlish, or Hasha Cretan, Shachsaw. Stachal Arbeel, big chancer score, again Loch Garman and saw on Farah Hagimmer here and son, Agus Ivra Shea, Shin Dara Ryan captain, but again Jack Cullen, Loch Garman, the Tachta Shachs of Lehenish, was Feder Locupa score a halt, and counts in the Fiachan Gamahawel, Ta. Fachtige Farron has not issue the Hall Arnoch and Gachan the Loch Garman Tron Hona will score a long halt to get on live Coronardiga Sean O'Brien where Hacaunella Fachtige shoot Reese Wickham a dollar Stacha Reese vi Chancer Vodiga Reese Wickham Cadiana about so pass live Stacha Joe 40 she gets on Jamie Kennedy as Harris and Drasnan Stacha Lord Wheeler reached the Costantoria Titim Shear Brua Hurler Hod Owen Delaney can score a halt Bratbon or the Hega Owen Delaney Mates and dear Chrátigam, Callum Jones, Shachal Arbeel, Shacha Joe Fairness, the puck in the Irish, and Tom O'Phelan, agus come on a hoster, Tom O'Phelan, or Asha Cora Harris and Grosnan.
Ruig bhí seansan son an líor hóitsin a gháilt ach well puck séir sin géilte ríist son agus big seansa leige an fear as tócha an réalta mhóide barc trán hóna sin Sean O'Brien agus 7 scór aimse ag a siút sa chiad le agus é lárnach an gachanran a bhí a dul gomadal Loch Garman sa chiad le 7 scór amachchas héine náide héine agus mór méide sin agus há ceanna le techt mar há sé seo breá crín agus a ríist cean san seo isteach be sé ard an me sé crín beag brabán amach an ard agus há sé siúda leanúnt an slí go raibh sé sa chiad le chá scór as sa chéile sa chluthe aimse ag a siúdanis fiochan síos ar a glog agus bhfuil Iomána bháin caite sa hagann sa darna le cean san búirt amach a ríist amach Lárna Páirc a raise fachtan san aige in Quillen am Lárna Páirc is an bróid chuir síos aige há dain séar a buint le seo achtaíonnta go maithe Tony Mahoney fearmór gansaí ifir tí ar siúd tite sigad san lár buile há Sean O'Brien den go maith an pass lábh sin a chur amach Joe Connor be Jack Cullen scaile féin spiúchatá with sin amach ar stré an bádóra fiochan dead ní dúirt endan feicigad san agus an pulla bóilte san ag Loch Garman bhín táile an countan a gháil amach an san léis bhín bádóra ní dúirt ar de meall ar líor hóid sin tite mistíigh Joe Congrucht an bolla a ché glantan isicha agus Dan Downey a Lárna Páirc Dan Downey countan seacha Joe an chúna há sé sin smachta hin isicha a ríist na cosantóí a déanana go maithan san ón Delaney go brú cruig há him dúir sínte ar a dalamh ní dúirt a réitóir feic a ríist agus well brúáchar in isige Lochlanta an ar an baile tá ar a réitóid agus beag seans aige tá móg fíl an scór háit an agus tús a chur leis an scór na Sathairn ledan ar an baile há ceanna bháin aimse ag Sean O'Brien Sathairn leathe sa Scíimiid sé tá móg fíl in a ríiste bheith ag tógann de countsa Congrucht an Dave Líne a písa beag leohann na beaggaithe séad Sathairn Barc be sé cáú le líist sa darna le níl mór an sa chué san ach fós a scór óán tá móg fíl in ísisiil agus thar sin brasnáin an bratbána dul an áde tá móg fíl ó te bháin den Barc agus ar a daimhile sé Sean O'Brien an Bertica na tógann na puck an na séire sa an na chrín leo bud mach an san Páirc Devereux isteach a lár buil cúpla stap trom dul isteach an san Devereux há sé fachtar an eise go siúd oscúil sé machchan is agus chuir sé count chun cín méid san diantaige rí Congrucht an Dave Líne cinenne le déanamh an muir línach bhfuil an cinenne sin dianta agus seansaige lí sin is an brú sin a chur chun cín a ríist más féidir lo Dúnach a Carl captain an earn the big tógann de countsa for sé scór é hénig sa chiad le sé cúig gom TV count fachta go siúd Ceathrú síost sa Congrucht an Dave Líne an stritid chur síost san na baistána asaige an Páirc fiochan go húnta chu fad an nach chreidún dóibh sa count san glantána asaige sus na Páirc a reiseach an lán cólíomh fan achtais Ciarán Gettings isteach a lár buil seansa dul chun cín a ríist seacha Joe Wickham há sé seo dain séar chun sé seo an count síos ra sé díireach Rhys Wickham há scór tíiltige seo há sé crothú feibanna ach ní geo sé an báutasa há ceanna le churamún sannacha seach cín san amláán churamún ige Loch Garman sa chluthe agus puck amach le tógann ó an codínis cén rá a bheith ige dul fadata Jola macha Joe Dave Líne raise san count san glanta ríise dianta go mansan stop a chur leo a gortú chur isteach is ige be Rhys Wickham imethe gortú fachtaige siúd me sleapnú gortú ag an fachtaige sé imethe machchan san há sellh Congrucht an Dave Líne cúpla buile trauma dul isteach ní lirthóid imethe thar sé lína fós nadidir conas ach fós go ag a réiteoir cinenne anamh sa bhfuil sellh fachtaige den éigent ní dólam go bhfuil agus bhfuil cinenne diantaige an lirthóid sin na chahabhaisteach an Deil Dean Alford count san catistechan san aige Loch Garman tíirtan lirthóid san na háiltar neis héan an éile náda dó dhéagnín facaidir an gháir na tá Congrucht an Dave Líne a ríist glanta sus na Páirc san agus bhfuil feitheal leis lirthóid a Tony Mahoney is oscúil sé machchatá chuir sé ceann mór sus na Páirce cúpla steapa dul isteachatá agus bhfuil fadóg sínte séting an réitóid san níl sé rá hásta le péród a dhiisce í le fiscint san aige Há istígad sa
Cúpla slap fachta be Ivan Naenson in Quinlan. Ní dóna gur sé siúd rá hasta le péro de hite machatan. Agus Farravon Shinta Dalavan son the leash be Aaron Fitzpatrick another David de Fihe he sort of Dalavan son no CJ Brennan Dinavanica. And Rachel and Martha Munkaita Cartabuy Avon Fachtige Kyle Hancock agus well Cartabuy and Tevin Southern Martica Count Avonda and in Quinlan Cartabuy I'm sure he shoot agus on the available CJ Brennan ha Count Fachtige Homa Sha CJ Brennan han sha shoot the Stachan son get there on Hiedla and not Daniel Whelan Cartu Egan the Currastachar Daniel Whelan agus will Aharuela the Antonician saw Mhórdha Bark Tha agus Loch Garman sé Aharu Yenov if the Fihe Kuig the Tráchtaire son ka agus Shelf Bolta Susta Park and son again Tony Mahoney Shachajo and Kuna and Sonach well and the Mucka Currer count son again this big chance to reach again Mhórdha Shin Martin Dempsey counts of Lana Susta Park it's up and counts of Croatia on the Jack Machatson to get a Joe Dara Ryan captain and Aaron Dara Ryan if you can Susta Park and wheel it's on our Dara Ryan counts on the Lana this feel leash and son of Fehevlish because the Brashton to go have chance to cut a Lear Hutchin a Halter Nash I guess well Nietzsche Raw Hostelish and Guinea Holden son or East Susta Park Ryan it's up so Jamie Downey a Honig Stachan son vis a Fehev he lach over the Fehe Cahed Screechy she's a glor at Sagan Jamie Downey a Honig Stachan son dot Loch Garman agus an Shelf done Macht Susta Park reached on immer to me PC Bug slachan is le couple leomatach score fachten son of Gefara Khune ta Shin Jamie Kennedy on Cluiche Tete Suasach imhe PC Bug slachan is le couple leomat no asach vi shin Tríd son get Jamie Kennedy ha she shoot Lorna Choma the pashti maha ge Loch Garman sa Cluiche sa Orden Cody Nation Council glad to make agus túsach le sig le sin sul leno igel Cluiche an chud stoppana agus tús na chur an Sathairn le CJ Brennan na Mhórdha Park Council block out the shees den to make Concentori Loch Garman stop her lesh asha the Mhórdha Park Nation sa Loch Garman Rashad Chun Keen the Stachajo on Khuna Rish so station Concentori here and son Jamie Downey Farahaniga Stach agus if it Fihe Kuiga have a shoot has chance to get Downey ach Titic Council Tevna love dishe agus Stray and son agus a fiachan cheese so shaking Kuramusa here lehaka shen tarna count Kuramusa darna lehaka on measure the core of get there in the himmer kihimit or need Fakatarach and the Ellen or the Chidiag need Fakatarach and 10 score of on agus shin legitimate Joe Ochnomati agus Chuchan so catches a Cluiche on Lon Holy and son Kieran getting gone to make Patrick Devereaux trust in the park is Stachalar Wheeler Aisha which Buttonson get Jack Sheridan and Chiel Chelevagot there Lord Hasha Fachtige Sean O'Brien Harrison Rasnan Neil Lane stop le Shavarsa a chain chance of being again Hasha Bra able to score a halt because if you can chase at a Gloganish Iomána agus Chucha Catigain agus Sean O'Brien reached Clara scores and now score I'm sure he shoots the Cluiche no deny Curasusa Clara score like a shoot that's Nishia Fiachar Shaw Shachud on Delaney a dollar stach agus Harrison Rastan agus a team to get Delaney on Emmert count ele fachtige as well and Cluiche reached last the Suasa sa immer a fnacht lesh vi tusen darna la piece of Garov piece of slach vi an hat stoppen agus a chain ele titim a Mhórdha Bark it's nach well hami de fosa hami de Gimertonish agus an Shelf again Lon Holy Shigishin Kieran getting agus well Concroft and Dave Lina stop a lachar lesh in Immert agus well Becky gestachar return in a session fact of an Laura Mhórdha Cartabuy fachtige leash in Ishkaj the Kurmach will count Lish of run to her Daniel Jones and return a Machtam kind to Lish agus Brail and Buela Ardahan Sunniga Aharuai and the Vigaloch Garman the well Kimid can live it a horror shoot need in it I'll have Machats again if it if he Taka Stachanson Joey Tobin Taka Stachanson the Loch Garman agus if it a jet Imhem Action Jack Cullen Martin Jamie Downey agus
Joey Tobin, Shesh Tráchtaire sa Sathairn la, the Loch Garman. Here the deadlet, no de Cahar Diag Beshed Sosta, a Vescor of on Hunkeen. I shall have initially get Dara Ryan, captain in there in the saw. So the Gimmer to Shach, the Ryan, Sathairn la, a Cooper score, the Ryan, Il Moran on. Make Dara Ryan Ableton Council, a Hall Congrucht and Mhórdha. Can out Queenie shared the Head Lat Shesh. Och no TV Bada Fachtige Leash, the Clesa. So Session Lawn Holy, Tony Mahoney, and the Himmer I shoot here in Sunday of Tráchtaire. I shall shoot the Gimmer Tanava. Abru Hurling Road in Ishitsa, Congrucht and Davelina reached. Reached Loch Garman the Chief Rodrigo the Craobh, Asha Fachtig O'Brien on Davelina, with Check Green Hall, Lord Coronardig O'Brien reached. On the Clare Fada Yimmertig and Versa. Asha Shaw Egimmer go Huntach Fad the Loch Garman Tráchtaire. If you had chased death score Fachtig. Asha Egimert no taller Father Fad. Council Boltamach, she's a Joe. Dara Ryan, the Machtach Lord captain in there, and has score of on Fachtig shoot will score a Tráchtaire, which Session Machter straight tall. The Chancer scored in Sunaka, Cheeking Kuramu and Ishtadarna Lahaka, Nilacha score Fachtig Ishtadarna La, Count of Ono Poxero, Tamog Phelan, Counella, Onimmer to get on Delaney. Martian Caig Líise, Ardu Egadi and a Minishsa, Gachla Heborticus of Craobh Godisa, Cluiche, Agus well, Atastala and a Minishsa Cartranhona, or not a quick diagle hand the day, Hashat Hundedic, Hasha the Brew, Piece of Nis Crew, Hasha Fachtig Phelan, Hasha Shaw able to score in the hot, big chance of Vod, Saka, Council shot the Harish and Dasnad, Agus Neilche Rohas, she gets on Leshenik, Be Delaney reached to be, if it a Chidiak Shea. On Delaney, the chance of Vodiga, the share stick in the town again. Augustin Cluiche last the Swasko Heaven or Fat the Sahagan. Mhórdha Páirc Titiga Council, Swasta and Farmore, Tony Mahoney, Chittesh in a Hall Tornash, a Button again, Loch Garmanet, on Lear Hots in the Hot, the Stacha Joe, Donach Carl, Captain and Ernagas, Kyle Titson again, Carl, Jamie Downey, Achav, Ganzi, even if he Kuig or check Kyle to get, Butterash reached to get Tony Mahoney, Jenna Shaga Mahanish and Council Hardu, Brew Tráchtaire, and Mhórdha Páirc Hashad, and the Bully Machter Stachanish it saw, Hossagog will. Well, Dush Dasle Bucht and Sachesa, Titisha Stick, the Ataka Mahanson again, Paddy O'Neill, V. Brewer Paddy its son. Well, V. On Delaney, Mehistachatson Tefierda, if an Achtlishlier Hodson, Achtiantica Mahaga Paddy O'Neill, Hennigas Brian Ivers, the Six Nakuni and Central Hall again, Loch Garman. You know, Dergama and Council, Aglana. Agus big chance to come Council and Ish a Horsus Fan Barket, so now the Kuig Diag Henny, Agni Fakir and Raw, Erden Suchlehesa. I shall Fachtiga reached and so Downey Honey Stach past Level Lubernochma, Slachma, Trasna and Joe and Lina Dahda Kuig, Joe and Lina Dahda Kuig, I shall Fachtiga, Owen Kinsella, Harris and Drasnan, reached. She had Loch Garman the Hall, able to score in the Hart, nor a hench at Hunkeen. Diantigamahaga, Owen Kinsella, counts on the Halt. I shall reached. She had Barnish in a Hosklu Suas. Agus Chino with Tidia Cotton Sahagan Sadarna La, Dara Ryan, Captain and Ern. Crumishis and Son Agus and Council board together. I shall trust and so get it. Reached. It's fed a Loch Garman attacked her Bachat Saga Sarah, Duchkan Strain of Hurling Road. Past Laois Stachel Lord Boyle. The Stachel Joe Sean O'Brien up. Butter National Connor Hedden. Ha Hen, Fachtiga shoots a Clesa. Agus Yin Chago Huntach and Son. Brewer her earlier Hodson. Conan Shelif Shin of Halter Nash. Agus big Shelif get Tom Oak feeling. Osna Puck in the Sarah Hasha Crean. Quick score, I'm Shega shoots the Cluiche. And Fedelish and Shea count the hot. So Fiachan she's heard the note. Death score, I'm Shega Sean O'Brien on Davella. It's the Henniganish Agus Tom Oak feeling and Bertica saw. I should on the Green Osna Puck in the Sarah Agus on Immerta chance to get feeling. Count the Haltinish and so Caro Gaelish piece of Bogotsa. With Jack Green Taw. Count on the Yes, I'm Shega. Agus say a test all. Waha. With couple Aharu I and the Varish Ta. Kihmid Keta Tráchtaire son. He will talk a Machagel Loch Garman Neil Lane, talk a Machafoli in a cut, if the Doyaga Macht and Ishabe on Kinsella a far a four and score Dernach Doiv, Agus if the Fehe Kahat Alfie Whelan a Tráchtaire. Marshall the Berta at Numar V, Eric Lihan and Sahagel Loch Garman, Jack Cullen, Agus on Kinsella, Toka Machaka, Agus well Joey Tobin, Agus Alfie Whelan, Chesh Tráchtaire, Erin Nimmert, Big Chancelega, Lee score a hot to touch Chesh Gara, Stigam Elavada, which has smacked the Higgin Mod or Tab, Ruachared, a reached Loch Garman attacked the Mach,
and sa has job an bróig chur síos nor has tíim botha dar a Ryan in ish and sa congracht an Dave Lína will Shellef Butch and son agus well Johnson well Dianta go hagan Gosson Thor and son Shin Owen Holland he's a Hennig and son agus dun Carl Brew a Hurler Hodson so fiachan síos a clár a score Rish Níl Fac atara ha Ceathrú le Cahabh sa chluhesa a Harú a Dhéanamh go Laois and Rish it sa agus well Flachlis Rachel and Ishara Cable Machtamach at Sunny Lane Mhórdha chur suas an son ar Tevele than Barket sa if it fé hen the Tráchtaire Stachan Oisín Gilligan a dollar Stachan son a will Cable talk a mach conny dolum gwelene talk a mach fóli ni ka ha ever Cuig Diag talk a mach ka Shin Daniel Jones agus if it fé hen the son Oisín Gilligan a Tráchtaire Stach Constant bolt to Macharish and son of Machajol Lorna Parke. Dianta go mas like CJ Brennan Farahar Cartabui. I should have Lurg Pucks there and so Congrachtum to Vusko Tráchtaire thing in the Dolum Gwelel. And Ray Turkle and Counson Yan of Mia on Sunday. Tom Oakfield and Counson. A hall to chance to get Owen Whelan and Counson Clana. So Sven Borg not a shade Yag Hen do Yag. Neil more on after him Bodish and Fach to get Leash Beshesh Kinun of Stolums. Nietzsche Hunkeen ach Fos. Bodish and Loch for shall have facted in the cup. And Mhórdha Páirc a Hashad. Shin Joey Tobin the Babe if he hit she on a session the Stach. Tony Mahoney. A Machajol Joe Lorna Páirc Shin Hit Darud had Dianta Tron Honega. Kenny Murphy is Squeal Fence Bukatsa. Will go under Shinnigan Murphy Besha Congracht and Bulla. Ach er Strayer East and Ceathrú Count Kuramu. Ege Loch Garman and Sathairn la. Because the Puckamach let Hogan to get. Or on Codis be a Queen of Shear. Sichedla. Chur stop le Gháváde bí cinnte go me Gháváde fachtacha chur stop leis an Gháváde sin an bád the Laois Tránhóna agus a ríist Consan cailte go Laois dul chun cín caiisiad písa beag níos cuara mín ar héid chun cín agus heachar seo Mac Cunningham a Iomána ar fad Brú a chur lear hólinn sin again Mac Cunningham é siúla Iomána an Consan a stoppa is cín míad inis Aharuela Yanavige, the courtyard it's a top. Have we do from after so let's rate out. Hatamog feeling the fnacht Hun and Pucks air show Hogan agus Shinna Hurrs co score Mas Feder le Shanacher. Agus Saldin Raitor and Ishaf Aravon attacked. Can we the Machan is going second Yvonne can never have a shoot as Keha Mach the Machs and Immert. Nilena Imhe Mach Gafoli in well. Agus a Stach atá Ryan Murphy attacked and son do Loch Garman. Council Cora Harris and Drasnan again. Tom Oakfield and Galen Darud and Echer agus Shinner co-score at saw. Ejidime Joe Ochnomati. It's Ochnomati stahad Catus Chluhesa. Denomati on the Hoch to finish attack to us in Southern Ryan. Shall have factored a lean at the Cuig at Sunshine. Jamie Downey, Chief Rodega the Craobh and Counson, Brogach or Leshiga, Shahun, Mac Cunningham a Gobru on the Cruigsa, Lena Lahasach Shinda, Lee Strongholna, Shalivan Mhórdha Páirc, Kahagna him Jody Moore, initial stuff of Shasov Sauce and Saw, Agus Brua, her, Tom Oakfield, like I say, Sheen to Son or Adalav, Agus Kinney Dancing and Ray Todney Federation, and of his big chance to get feeling in Ish at Ern the Hurchon Keen at Saw. Hand the Chi Diegle, not a shade Diag. Agus sé Tony Mahoney a bheith atóga the council. Shachun is Tony Mahoney, the Suckú Shees, council hot, Mas Feder score a hot. Agus Aaron the Churchon Keen. Ní Rachel chun cín le fadas sa chluhesa will check green ha come on the master shot on Brabant from Dolan as well with Meshesh in Kinúnach. Ha score fach to get Tony Mahoney. Denomati le dod sa chluhesa. Denomati on the vor fad. Ha sé fach to get Laois Sure Tom Oakfield on Federlon Barna Huskelt. Ní Dolan gur Feder hang sé in Kuramuaka. These chances son a con Barnish in a Huskelt. Agus Puckamach le tógan to get Martin Dempsey. Níl facidir an gháir na sa hen the Ceathrú Diag le nád a sé Diag. Denomati le dod sa chluhesa. Denomati on the vor fad in gháir.
an féidir le áta bhaid Tomás Mac gluthe le cheannis cúige lein. Bhfuil Tomás Mac an lína 60 cúige ríist suas le bhfuil te sin smachta hen san ige enan Quinlan Farahar carta buí hasún fachta ige Quinlan. Mhórdha na Páirc a míid tá seileh le buchtanta tá na honda fada go brú annach roiig a tíad seileh a cháil cad dhéana sé reis seachadó an chúnan tá Anna Assenson dianta go húnta chun ige Jamie Downey meachta seachad an féidir le Downey scór a cháil Downey Harris an drasnán an cluthe sahanis lasta ríist. Jamie Downey ha ahrú eile a dhéanamh a ríiste bhfuil. One of the full Mionúr de the being son against Stolen Ryan Murphy talk a Machar Ishtaka. Cartabui Brunton Center on Holland. What's the Cartabui Fachtig Elistra on Honakash? The Cormach. Oran Codinish Bolt to Machajo Lorna Park again. Hankla Hilasta, Hadenomatila Dulligan. Kevig Edulchan Keen Sachrevim Liana. Guantarish, Swissna Park. Stachajon Lila Downey half Egarish. Farfoshed scored Dernach. Hasha Fachtiga Farahuna. Agus Straka Dianta the Sun. Not Canadian to get right over the sun speaking of being Cartiga. Jack Sheridan and Delavanava and Learhoch and a halt. Agus well brew. Achor and son again Gossentor. Erin Raitor Kinney and of Liam O'Keefe. Agus Shalafachtiga Sean O'Brien. Farahotch Descore Hot Sahsa. Elaine score Fachtele Denomatiga. Federalish Canela Hot Initiative. Harrison Drasnan. Galen Daru the Necher Diantigo Huntaga. Sean O'Brien, Harrison Drasnan, is a reach in the puck in the Sarah Shin on the Hochtach. Now the Hoch Diegli and the Cahar Diegli, Fack Atterach and 10 score of all. Wolf to Machajo Lorna Park, Titisha, August reached the people and leaded that the Kuig. Hashel Vorda and Leslie Saka, on Fiddler Odegan, Dan Downey, O'Taven and saw the Congrach and Muscat Tráchtaire and Council Tite, Taven Lava Clay, August Air 4 Reel. Agus well, Iirachtanson Kyle in there and Bala and Barnish in a Laidu, Hen the Cahar Dieg, Glenada Hoch Dieg, Susna Park, Loch Garman, and Puckamach, Talking the Tapika, and Mhórdha Park Hasha, the Mhórdha Hurt, Maradiarter, Sean O'Brien, Blockala, Yanaver, Sean O'Brien, Raisha Shachcruig, Sean O'Brien, Ach, Mimi Harris and Lena, down to Gabahaga, well, you're watching a Hassatimple. Here Dave Lena Hashat. Cluiche well, you're Evan. Tusen Darna Larova, Nish, I said, Tetis was on the ass. No, the ass are father, Shachajo, David Fihichin, Sean Shashu, the Shachin, Joey Tobe can score a halt and Federal Joey, score a halt, he faded. Besha Dima, Clishin. Kukin Kuramusa Darna Lahaga, Loch Garman, Shekin Kuramusa, Hiad Lahaka. The Federation, Yellow Gluhe, Hotown Leshaw. Put the soul, Congrach and Shastan, Agus and Davlina, which Shelev le buchtanta Satá, Hasha Titere Dalava reached. Gobru on the Cruiga Hasha, Hasha Fachtiga Farlar in the Park of the Leash and Sunshine Dan Downey, Count Ishel, Ishtacha John, Lena Lanasach, Atá, a buchtanta Learhod Gadisa, Hasha Fachtan again, Connor Hedden, the Machajo Larna Parka, Big Earach their score, a Hana Vlach all Currer Learhodson, Hasha Le Fosaka, Shachun Phelan, Hasha Green Gadisa, Sachlesa, Counts and Titer, Tevna Lavadisha. And Chiu counts the turn the lack of remove a leash on Mesheshin Kinu, Lochas Tama, a dollar Stachat Saharin. Shane Obati led also Clehesa, Agus Perodella, a Hurriga Raitor Lesh, Agus Count Lebola Machaga, Martin Dempsey, Shik Savard, Titchesha, Congrach to Sean O'Brien, Augusta, Luke Hines, a Honiga Stachanson, if in the Yacha having a shoot the leash Tron Hona, near Hostan Clehenecher, and reached Counts in Titeredalov. And in Quinlan, the Mhórdha Hurtahasha, the Fiachan Kunkeen will end row again. Agus well. Need to draw Hoss and Acklin at Sussavus Tráchtaire. Leshin Kinnishinach and Kinnedianting and Raitor, because big chance to get Sean O'Brien score a halt at so. Green Didach, the Mhórdha Park Hasha, Clachtaire, and a shot, Rimish and Glehe, earn the score and the so. In scored Diag, I'm sure he gets a clear. In the car, Diag Glenna, the Hoch Diag, Kuig Nomatila Doll. Norvesha Shatoke again. See Rochtan of War, shot in there. Federal Sean O'Brien of a Creen and Sa. Constant. Bulcher Shachaga, Besha Father Galore, Neil Dolan Gwilcher, Hostel, Shani Kasha, and Hostelish. On Brat Bonham in order. Barna Uskal to reach. Nod and the Diag, Lehen the Cahar Diag.
Cúig nómatí le dul sa chluiche sa Tony Mahoney a Chilton Council a gáiltón Mhórdha sún fáil sa drám fachtan san. Bhí sé sin bogdan réiteoir an cinne sin í dhéanamh. Bhí sé sin. Sé sin sa léad. Tony Mahoney is fiechan sus na Páirc sa. Seacht Mhórdha fachta go gluthe bháinnig a lí sé Mhórdha fachta sa gluthe le cá. Éidir sé súil cán na gáiltain is sa. Héan na cahar diag len nád na diag Tony Mahoney cán mór mílteach seolta stachan saige be sé seo dain séireach til sé stig Commentator Loch Garman a go brúan nach ruig é seo chlána dar Ryan captain an Earn til sé seo Joe Tobin e bé se Alfie Whelan hall in Achilles Joey Tobin hánig stach ma gansi fi chiach a have siúd agus well ar sin línar tavel den barket so Congrot an Shastan Cadíra go réitorlin Céit nómatí le dul sa chluiche sa Leinster is súil barnis in the Laidú ríist Héna cahartíag le nád an édia caiisiad ar dhégan dhéanamh Tá sé chun athruil eile a dhéanamh bhfuil can ar headin á thugad amachcha LJ Cuddy take seachan san ibhre hochtaí a gá chahabhaige siúd an clogad buí sin a chahabhaige ach se le bhón taobhlín in is sothage líis caiisiad scóraáilt Befá Queen of Barnish and Iomána Hapig Mar. Ní féidir Loch Garman le scuile suas féin Barca reach the wheel which shall factor an asca far Lorna Park on wheeling the Loch Garman. Tá sé fachtaige far Jamie Kennedy be over the Chidiag as well. I the Gobruan nach Ruiganesh and Shellef Shahalt. Nod an Adiag, Hannah Car Diag or Clara score. Chino Matila Dul Sachasakas, Pera de la Hurriga Torlish. Is toch go Gorasha Congrach the Chino Matilesh. Is Kimi the Gun Coupling over Caddy or Shelley, has chance to get Sean O'Brien, pass Lava Trasna, the far Lorna Park in Loch Garman, Agashin on wheeling, Harrison Brasnan. Agus score Tiltig and Varson on the Chluhimmer Hege. Aharuela Yana Vinishigel Loch Garman at Sa Stopachor La Shiglehe, Stachlo, Kahashan and piece of pop here, and Horton Ray Theodore Duish. Agus Kihimit Every Hocht, Toke Machanson, Shin own wheel in the far of foreign score and Sun score down nach the Chluhesa. Agus Aharna Hahara Yana Loch Garman, and Beanche in Usa the cut. Canelinish, Titima Joe. Lina Shaska Kuigan Ardelo, Kahiglishan Lirhotsa, Avocht and Nod Fehe, Lehena Cardia, Katana doing an ish, Agus Shinifehan de Reglog, Ranomati, Agus Peradella, Hurriga Torlesh, Shahun Wally Kelly, Nish Kelly, and Mohalana Parka Hasha, Kadianasha, Trasna, Dia Fortia Shigalar Hurt, the Rish, Kahashan of Kurmach, Kappas Hengarev. Struck egg and Diana Verlier Hod at Sunny get an egg and Dach Foss and Dulchan Keen, should Huna Rishtad, Commentator da Shin Tamog feeling here and son a Gobru on a Hruig, Tony Mahoney, Uchan Leglana and saw again Mahoney, Cadira Gareto, Darkin and Lydiana again. Marcus well Crumpa and Ishikor Stachar dinner, that's the him Jody, he's food it saw. On the Rehayana against the him Jody Yogut saw. Ashe Tehe Mohoid the Bark, Tony Mahoney on Puck Sershin Tokege, Titchasha Congrach the leader for Hehan, Kafferilli Hotsa Hart, will body le fish get the Sagan. Hard ball the ball, I shall be able to body Hart Lisha, count the ball, I'm shaker, Harris and Drasnala will the Barn and Light at all. Yet Sigama Hanson again, LJ Cuddy. Fechen der Glog, Nomad the Doll, Peradelle, a Derrick Ray Torlin. August on the 100th half of the hand, Mincha. The final Loch have a stach and I should talk again Loch Garman on Mincha. Hot Jack Sheridan, Chesh Tachta Machatsan. Agus if the Fehedo, Shin Lawrence Cloak, Taka Stach. On Mincha in Usada again Loch Garman and Sussa, Denomati Darnach the Flehesa. Martin Dempsey, Council of Wolamachi, right, I get it. Sus the Parker Raisha and Lon Holy, Count Morfada. Nish Shahun and Pashtas Tochti Saklehe. Shach a second at all. Go pair of the Lechoriga Ray Torlesh. No de Fehele hand the Kuig Diag. Leishanish, Kasha, and Kiat score at a hard Fefa Queen of Tony Mahoney on Trevella, Dun Borkitsa, Congrach and Shastan, Edda Lina, Tokashesha, Shachalar Buila, because they're all Congrach and Sunday Dara Ryan, Chilton Council, Afika on Dalab, Dara Ryan, the Chilton Council of Hart, Hasha Fach to get Jamie Kennedy, Fardine Sherach, Anna Lochall, the Anton Son, Ega Loch Garman, Commentator Loch Garman, Gub Iomána Roiger Fad. Council Bolt to Traston, Agas Kited, son to get Jamie Kennedy, Bolt to Macharisht, on their Hodin Ishamach, Swas, she's the Podkata, will shall have
Fachtas le Liam O'Keefe I fiachant Milan Rawa ge Shearer Raisha a reached Liam O'Keefe Kasha Tava Kurmachatsa or Capitani Gurra Poxy or Gates son nach Neil Liam O'Keefe also Dolata which I can score Liam O'Keefe on Counts and Butcher Shachige Besha Congroch and Sadan Bulla Achamodora Fiachant Shin on Counts and Curra or Strain Sonaka Kerry Keen Curramu and Sohagalish and Sasadarnala Agus Pocamacha Letogan to get Modor Shin Martin Dempsey leis bocha machanish Kasha dal fadder ve Faquinov náde fehe le hen kuig diag on rá scór sin idir an rá ern Cahiglish báda gált han nach mar nómad Catinsa an am Cútif Gortinsa a go ní dúirt ní chur réitor so a lávan échar Cé joig Shelevin is itsa ha Shelevan a hácht a chur fad Loch Garman Kasha Shelevan gált agus stop a chur le Tony Mahoney Chilton Council a chur stachtín líad a lána sach ní chad me he chun cín go fóil at sa lísh ha Shelevan Moholarna Páirc go a Sathairn Raisha leis lir hód count das chur a Sathairn Jordan to sitsa on féidir lo smachtu egent ha gortu egent a chur a Sathairn a version at son be tam og feeling ha session Sheentinish ha shame hishis ha han farsten gorten Farog Gortenson Anna Emidod Anna Chlehe Immer hege shoe tam og feeling ha session teledalov Lenomi de nimmert mar han counts and chura agus Congroch on Sundan Drasnan a Harris and Drasnan will again Lawrence Cloak ta Lawrence Cloak, Chilton Council na há Taurish and Drasnala mates and Diantige. Cray Pain over to Cahiga Retorlish Solish, Cahig Leishanish Soha, Rodegadi Elevat Sagas, Chance Agent, Letogo to come, Matt Cunningham, a Gobru on the Hruig, Shellefosig Loch Garman, Sosa Raisha, the Keha nach Tony Mahoney in ish, Cahig Leish, Dolchan Keen, Kahasha Dolastach, Kahasha scoring the halt, and Yosha Shelef, the Cosentori Loch Garman, Hasha the Fiat and Gamahanish and Sosa. Cúpla nómar der nach an níse ag gobriú dóibh sus na Páirc Raisha de fachtigan Farafur and scored der nach sin Lawrence Cloak is tachad dá dain searach a ríis will score eile ná dóibh tá ha sé chur a Harris an lasnán ag Joey Tobin a gaimsú an score sin chá nómad sa bhreis Catigan Réitorin sa sa chluhesa agus é sétigan Réitorin is sa hanna himjóri Síntar a dalabhat sa agus Trumpa a chur a stachar an na chuidicha a sé anna he a Mhórdha Páirc ach well péra dé han cluiche sa bute a ges na Cortóri trán hóna náda fihe dó chur a suasaige Loch Garman hen a cuig diag chur a suasaige cúnta a líise ní ráudar ábalta an bearna sin a leidú chudar chun cín sa tarna leis an 10 scór a bháin ach ní ráudar ábalta Tachtaní ar beag eile dhéanamh agus Loch Garman well in cluiche buirteá agus sé siúd a bheith dulchan cín I gúig a lein dín cluiche Laighean sin chiad bhót eile há an dóibh agus anna cluiche immerthe I g fearrabháin am san caffar a anim a lua bóta bháin eile sin Seán O'Brien chur sé siúd tá spántas anna bhuair isteach dá ar an trán hóna na scórna aimse hiige siúd agus cáir a tachtá mín sin sun ar bhí sé tastáil an gháscór dénach sa chluiche sa fachtaige an berta tháinig isteachta Loch Garman an susan darna le ceanna bháin fachtaige ag Lawrence Cloak an ceanna le fachtaige Joey Tobin agus sin iad na scórna a choiríad chun cín a ríist agus iad a dul isteachanis ag gluthe Laigheanis cúig a lein is anna hásta dul síos an móthir trán hóna an cluiche caiilteach agin ar an baile an scór dénach an sa I Borcí mhór I Portlaoise Loch Garman a náda fihe dó húnta lí sé hen na cuig diag gur míle maithagah ar fad a bhílín I fiachant ag a baile. Tá cumadaid séarach ar seo más féidir leis tangáil a háit leis lir hód a ríist a se le fósaige agus an count seota stachaige agus bhfuil Congroch an son don trasná nach chur a Harris an fiscin de sohagan a ní bheith ní dólan go méid mar an count an glantamach a ríist a Harris an drasná ha seansa go scór a háit bhfuil beag brathbáil amach an áde agus an count an aimimehení so ríist Lína gan is don Carl captain an Ernex Cam Moore Street stachad sunige will check Crean be seo Congroch an Mhórdha agus Harris an drasná en Quidlin stachad Joe Larbíl Seán O'Brien bhí sé scuile fé scór tamlín beaga hin buteach an ceann eile háilte sa ha ceann chur a Harris an drasná aige bhfuil an brathbáil an hábháiltin sunige báidir Loch Garman Martin Dempsey ha se le fósaige lísin sa ceann an haid teach an stacha agus Harris an drasná Bhí sean seachsa ní dólan ghfuil numar go chur gaanta aige tiite sé méle bháide a gaige báidir níos fearr eilebach ní féidir leis mar ha sé creachtna seachsa chu Stacha Larbíl beag seansar scór ag Loch Garman an sa an fearrtha gimmert an son agus ifir sé sin Dara Ryan captain bute ag Jack Cullen Loch Garman a tachta seachsa chluinis más féidir le cúpla scór a háilt an council na fiachan go maith bhfuil tá
Fachtige Farron na hasnat. Issue the hall Arnach and Gachan the Loch Garman Tron Hona will score a long haltige. On live Coronardige Sean O'Brien. Where ha Counella Fachtige shoot. Reese Wickham. A dollar Stacharish. Vi Chancer Vodiga Reese Wickham. Cadianish about so pass live Stacha Joe 40. Is she gets on Jamie Kennedy against Harris and Drasnan. Stachalar Wheeler reached the Cossentoria Titim Shear. Bruach Hurler Hod. Owen Delaney can score a halt. Bratbon or the Hega Owen Delaney. Mason Deer Crotigum, Callum Jones, Shachalar Wheel, Shacha Joe Farness, the puck in the Sirish, and Tom Oak Phelan, I guess, come on a hoster, Tom Oak Phelan. Rasha Currahar. Congruchton Dave Lina reached. Reached Loch Garman, the Children, they get the Craobh, Asha Fachtig O'Brien on Dave Lina, with Check Green Hall, Live Coronardig O'Brien reached. On the Asha Dobru, piece of Bug Nice Crew, Asha Fachtig Phelan, Asha Shaw able to score in the hot, big chance of avoided, so Council shot the Harris and Drasnan. Agus Neil Cherrowson, Dianta go Hunter, consider get Jamie Downey, Macht the Shachatsa, on Fedele Downey score a hot Downey, Harris and Drasnan, on Clehasonish last the reached. With Cadia Rochelle, has chance to get Sean O'Brien pass Lava Trasna, the Farlarla Park in Loch Garman, Agus Shin on Whelan, Harris and Drasnan, all ball in the ball, has shall be able to body hot Leisha, count the ball, I'm Shaker, Harris and Drasnan will the Barna light at all. Dianta go Hanson again, LJ Cuddy, Emmerhega shoot, Tom Oak feed, and Hashashin Teledalov, Lanomi the Nimmert, Marhan counts in Cora, Agus Congrach, on Sundan Drasnan, Harris and Drasnan scored there, Nachshin, Lawrence Cloak, is Stachel Dine Sherach, a Reach will score Eleanor Dovitsa, Hashe Cora Harris and Drasnan, again Joey Tobin.